Samuel Ruto na arathiretwo kinambe kwa kiaragiria mantu makonenie na SHA na arakiaria mathikoni ma mubunge wa Malava Malulu Ijedi nethiretwo kinambe kwigua akimenagiria baraba kuthumbia mutaratara wa SHA na arathiretwo akiuga bamwe bethiretwo bakithikinya cibitari bandia bakainambere kwa bagikagira mubango uyu nguruki akiuga thirikari tithi nambere kwa kina inokaga na ikaruga maushige gutigira ati mutaratara wa SHA ukoinambere kwigua ugitethagiria Akenya. Mumesikia hapa mama akisema bili ya hospitali ya huyu shujaa amelala hapa ilifika milioni 9 plus. Kama tungekuwa tunakuja hapa kufanya harambee ya kuchangia Malulu kwenda kulipa bili hospitali, si tungehangaika ajabu? Lakini amelipiwa na bima. Mimi nataka kwanza Kakamega ipate kila mtu ajisajili, kwa sababu mpango yetu ni kwamba vile Malulu amelipiwa bili ya hospitali ya milioni 9 na bima ya afya, pia na wewe mwananchi wa kawaida, pia na wewe tunataka ukiwa mgonjwa siku moja, pia bima ya afya ya serikali ikulipie vile tumelipia Malulu Injendi. That is where we must go. Hii makelele mnasikia kwa hii mitandao na nini ni watu ambao walikuwa wanaibia sisi siku ya NHIF. These are brokers. Iko sijui iko shida. Hata niliona juzi wakisema ati serikali itatumia bilioni 100 ati kwa system. Hakuna senti ya serikali itatumiwa kulipa system yeyote. We have, because we want to sort out the problem of fraud of the past. Pesa nyingi ambayo ilikuwa inakusanywa na NHIF iliibiwa na matapeli na wakora ambao walikuwa wanajifanya wako na mahospitali. Fake claims, fraudulent claims consumed almost 40% of the money that was being raised by NHIF. Na hiyo haiwezi kufanyika mimi nikiwa rais tena. It will not happen. Na ndio sababu nimefanya consortium kubwa. Tukasema we are going to have a consortium of technology companies that is going to make sure that there are no fraudulent claims in SHA. And they are going to make sure that that system will not be paid for by the government of Kenya. It will be a fee-for-service facility that will make sure that we protect citizens' contribution. The people who are complaining are the fellows who have been stealing from us. They don't want a technology system that works because they want to continue stealing from us. I want to tell them, the stealing is over, my friends. Move on. Hakuna tena pesa ya umma itafujwa kwa mitandao, hata mujaze makaseti, makaratasi na nini marangapi. Ati ndio mutulazimishe turudi nyuma kule kwa NHIF muendelee na kuiba. Haiwezekani. Boye yano ntubori botienu na hikagita ni wakara rais ya kiarendetwenu nao kiama ya aligitani kana mandagitari ya KMPDU na bethiritwo bakinambere kwa bakinenkana mukana wa ntuo 14 akimutarato wa SHA uthinambere kwigua ukiagirithagua uthinambere kwigua ukirithagirwo bwega no utumike bwega na mureka tu bakainambere kwigua bakigomaga no ntumutarato ririkana no thiritwo kinambere kwa gichumburaga cibitari na kinya ajie bantu ane tukirekana boti ino tuthinara ntere chiaturu ntunene wanda na arende Harrison Kabwika urane mukuru wa ukuruba meanka ya gatagati thiritwo kinambere kwigua kiburaga na ni karekare thiritwo kinambere kwari kuyironishwa gontoko na ara anabani ni bethiritwo bakirombo kagita karaba inambere kwa bakirikana na mantu makubalinga chenga utigira ati bakwinambere kwa bakibaragia na tikweruta moyo nonto kweruta moyo tigukuthiriya mathina ma mwandiki wetu wa ndeto mukiri wa Nkonja no na riboti ino ya Kieba.
Muntu murume umwe wa ukuru wa miaka yate na rietwa Harrison Kabweka na iritete moyo na njira ya wisulia ntuku ya Rware Teresa Kapaone barabara ya weta toro wa ndini ya Tunene Gembe North na arakuringana na mutone ina Dangla Staitumu ariwa wasithigara no withire nio kauma kawe kakwirita moyo kweke mutanosia na thine ke musumbura muno mbona ithikara eria musumburite muno ni embira ndi mukundi gathikara winda etu ente kuona mbese thikara ende agaria nsumburite thikara ende ndio ne thikara ni tumite mwangazi oro kongo ni igathuki ni utoboko yedine mununi wa sipu location ya Tunene John Githuranira urokuria ntukaita karaba kethira bena mantu amaingi ni boya bakomba kwithia bakisumiria na kwaraniria na bangi tukwitaka ngana bangi amoni excuse na ngo ire nikenda tukombe kulusi meyo mingi no ntukinyaro twakamatite muntu utite bura ukwirite anjirene tukengi toyete bure Rware tukoyaga baune kumanisha tukendelea u mantu eto atithura bui nkenda kinyani kwira antori na kinyama kanisa muntu nanjiunga na kanisa bakatana miturire mea cukuru ni kintu ke muhimu na kinyanto ibeta cukuru na bagerie tu kuthomethwa mantu a muturire social life ni kintu ke maana muno kituma ugendelea bwa maishene antu babethi especially generation ye godai kinyama antu ya karaya ya kauma ate tafadhali tureke kusiorwa itwithirwe twi na uhuru bwa at least ushare mtungi oyetogeleza mtu manto ya upitia through nya counseling no umbe othethuka Geripotera Meru TV kuma Kabaone toro Tunene wa Gembe North mbeta mukiri onkonja ibwega nuntu bwa riboti inu ya kieba na dibwega na bani ni kanarira mwana inambele kwa kewa tuimantu akaiwa gichwaga muntu akuera kinyawa yako ikathina karieta kinyawa kawaga kirao kunda aka kinyawa yako igwa no agachai karaga kuruka nambi bwe bali bantu akweruta moyo twekana riboti inu ende noe MCA wa Nkwene Martin Kome Makasi nethirito kinambere kwa gitariria na kugati kamiti ya park kainambere kwethirwa kirutha ushunku ni bwa utumiri bwa mbesha bura chithirito kinambere kugitumika kaunti ya Meru na muno nkurukie kamberia na uchunku na governor wa kaunti ya Meru abura thirito kinambere kwigwa gitumira mbesha kagita kwethiritwe ari utongoriani Jeff wagituma no tubangirite riboti ino nawe Martin Kome Makasi ura ni MC wa Nkwene na kinyamukariri gite wa Mbanjeti na ugite kamite uchunkuni bwa mbeca cia mwingi ura chithirite jigitumirwa ikambiria guchunkuna na inya kuthuja ura kawira Mwangaza ethirite agitumira mbeca cia mwingi kagita karia ethirite ari obisine jairaginio nandi ya Nara Assembly no monka ethingate na kuyuja one project ira na uchiye kiri ketha ni ichi ongoing na ni kuthithwa ora chiandiki ketha construction igwaka kuthiri igwaka te renovation kana gwaka rangi mbechiro so committee yetu njairak ngumire move with speed no ntumbecha cha mumero ora chi utumika itio tumika bwega na ikenyanga na botu tu county assembly mero tutethithia supplementary budget ya kurekebisha maovu jaja ketha jathithitwe MCA ujo ariuga bajuketie tagaria riri nuntu kiri budget yao bekirite milioni 27 cha kuthithia mirandi kiri icigo mbunge bionthe kenda mirandi naye batere kuretwa maturene ni kawira Mwangaza untu butithithikite monka thaiji kiri sub county chionde constituency chionde twekirite 27 million cha flagship projects kire budget yetu ira twakurukirie itemazes budget na nandi tutekwana project yu chikithithwa na itwigitwe muno mbeca ira twathithitie twekirite budget ine cha various projects kiri ministry mwanya mbeca imwe ithamitwe igwita ngugirite batigwita angwana kumenya barabe na mantu jo bamenye uti tutekirana no monka flagship project na tugite nithithwe cha macibitari na chapa barabara cionthe na tugite ithithwe lazima ithithwe na kinyame kumbone level 3 yetu level 4 twalokete 4 million cha kuthithia ward na ngugira nguono igitwa ni ngugia kutharia ward inkuru kugeria kugwatania ngugia ria gwaka ward injeru
na kwa tutekira tuitaga manta je ujendelea na flagship project chionde dene miru na tugite constituency drena igwatene kenda wondi uchi ke that constituency chumba kuona maendeleo jo flagship project yu no monka ithithwe ora chiandiki yuku ni ithithwe bou bwe bakenda bwe 10 Martin Kome Makasi norotithiritie kawira mwangaza kiara nikiria kuga kawira netite na mbere kuia na kinya kuinyangia mbeche cia kana Kamiru na nkuona nande mbeche ori tarataritwe kwe gutarana kurio gutara itingugiba county ntukwira bakari ndi mutindo ara end quarter county mtu atagwa maratazi lakini utoinyo mo atagwa appointment letter andikini ngugi igwito maratazi aje na itokumenya the reason ni kwithira kwe mbecha cha KNDS Kenya Devolution Support mbecha ira chija andu achita ngugi ngire yomba gutethia mantu and devolution barethia ni antu botara na ngugi sonde igwitwara kenda mbecha iriwa nikiba gutara bautumira mbecha iji gutara antu na itwekirite public service bond twamekurugiria mbecha cia guthithia human resource audit na nionga tumba gwitikia nikiba kwambiria utara antu givia batumira 25 million cha KNDSP batumira cia antu itumiro na angi na ibeje this public service bond itumikirite mbecha cia kongana cha kuthithia human resource audit kenda tumba ku establishing ghost wakasi bangana beku bala bakorwa mishara batengugine na nontukwe antu bamwe bakwire na bandu mbecha no chieta so nontu twikirite public service bond mbecha cia gutarana na nio tumba gwitikia na gutarana nontu ba budget yu tubekirite gutarana gogonge kugura twikirita ai gwa kura 25 million cha KNDSP ichoba kwenda kuria ege tukuwa budget yetu ore kari utino tukenda budget itongwa project cio ndithithura cha thithirwa na flagship project rasma ithithwe na uchieri ithithwe nkiripotera Miru TV mbita Jeff wa Gitumamu tubwa riboti ino na kagitani karende tuthire tukinambere kwa tukirithagira mirandi ya thirikari nuchi ya kurukiriagu kaunti ya Miru mirandi ira yathie nambere kwekirwo thakaga na yatigirwa na endete nambere kwekendereaga no arira kari ntere mwanya bethe bakinambere kwe bakiaragiria untububu na arakinya kari bakuma nteshe yegembe bethe bakinambere kwegwa bakiuragia governor Kawira gutigira ati na kwinambere kwegwa kithirika mirandi ta ya kirachi kagathie nambere kwegea kwa anteshe antu bethe gutigira ati kwinambere kwekigunaga kariba guntu kumurithi waba nawe na riboti ino akari na turi barutererwa athero rujine ni ndene ya athero rujine ward ne baumirite na guteta ni kirasi kiria giturite giakitwe kumegitera munya arikuo no watigire age akatigira kinusu na mwankana ndi kamaiga ya kugwa rimwe kwa rimwe githuro mukamite ndethire kirasi giki nyume kwa u ni bimwe bya irasi ngiri nya na mana tano bira bya ya ningabana munya na kietu tugitojura nende ndiracia ni mbia rire kietu kiriraci ngirinya na mana tano gutwika kietu gitiujuri kiro kuona secondary ara nikyo kirokero nyume kietu kiri a nende kirasi ki nontu kiro tielwa ningaba na munya iyaga twateanirwe ninkuromba ngaba na wetu atuthiatiliye kirasi ki gitikawe nontu ni kiari kia nasari kithomo ni ana betu antu ake wanthi batuteanilia nontu ningaba na wetu twathure na wendo nandi akaribaba ni baguteta bakiuga kaone winyange bwa mbeca kana ofisa ndibwa ali anju nontu bwa kwithura kirasi giki ni mbeca ikurira nthiguru antu ara ciithiritwe ciithirwa ikiritangugi injegera yagirite untu bwa kujure kirasi kinya kithira kiambiritwe ni ngavana wa tene uria wijikene ya Katira Umunya lelia manto ya kirasi kioki na ikakikuthira ni property ya ciari bakiani kiaru na etebati kuthira ina kuma 2016 mwaka ruari nigankuburomba buru thirikari tutethie corruption ni na irete na Nairobi yete na corruption ni mama kamili na ndiba kuromba thirikari ya county ije ibakire kirasi na kiumbe kujura kana kabundi neni mwaki o kirasi kiu kiriau nondoka lakini eiteria kinyere mwente kumata wakarire kero matwe tanthambiro woka kingi tuoka kya tanthambiro itioyurire ketunga cinate agareni nendi kwa unda romba no tumurandi uyu ambire tune munya
ndaromba nwe kithe tuthamya kithe siasa kani mbibi gutuma mirandi ya munya gutwikete kuendelea hindi nkuromba no tutue ni tutamugurukirie ngabana atutethia na me twemerwe we atutethie kirasi ki tafadhali kioyure gya koboka. Murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Athiru Rujine. Bwega murithi wa bantu bwa riboti no babana karibana arantere cia Athiru Rujine barabethe to bakinambere kwa bakienda kawira kuinambere kwa kithirikire mirandi yo thina mbere rayethiritwe ki rugama aguntuku turekaina riboti no ni turaithe kung'ana bo kariba kiraro bethe to bakinambere kwa bakimenagiria MCA wao nontu wakubateneria amona gutwika MC uyu ethiritwe akiuga aria kubi sana na mama kana governor Kawira na arende bethiritwe bakwa bagutie na ogunu bethiritwe bakiona kumane na MC uyu wago amona gutwika na ugaga aria kubi na governor bakiuga barabara cia thukangie na mirandi yengi kathumba tiethiritwe kithibwega ntere no na inde bakenda kuinambere kwego bakiririkanawa mukiri wa Nkunja kore kairi no tubangirite riboti ino. Akari na tumiriba barabara ya kumakana ni monka kiraro endi ni baumirete kwinja barabara ina muthuro nontu ni bawetebo tatha MCA won we Patrick Mulioki na bateanirete na kwethia kwa babwetheria barabara eu no 2021 mucemanio nyo budget ningo indare kuo ni allocated mpesa imbinge mpesa o milioni 20 ninge kwa allocated mbi kwa tweka batwe totalika tokenjero njera na mwanka rware tutamiona riko iba bobone ngare kaunti ite tigoni atuero mbari ato turenda kuria ngaru ka yeyete kuona getha ko entu bari yakora yeswera wonde bari yakwo kana ne ka yeyete na kwera yeyete kwime tekina na munda kiraro sai Patrick ko kurata teke yakorewa no ko kareti into byaku ake lakini otorikana yonkore Patrick re yato akamata maiti mwankare na to ke location tuko sionda na kiraro no are kuo no terotera kwetu tromba kura patromba kura trombe nyasiangabana endre twetekeni ito twena kimagoke nana yani kinyam kimba mwere yuyu ato yote kwa katwaerie barabara twase barabara kwa tweka mtu wetu akwera na tukamatete ankonia na biribaro torete thena na Patrick wene nyangare Ngoe bagateki karenja babara kumakanania akinya ko tomba biloni akare akwenja babara uyeto abatu twamuringirete kura ari ya twalenga mbato atwalenga batu twaginya kundi ko kwa sa kiebegerete aga ya twa baba itompeni ngatatia kawa kinya munda ebe kawa munda yonge yatokera baba lakini rai no le wakinya no ateginya yo kiraro bala kawera bare to baba itoniro Mungu kanda manana ngeniro kama ore ende to atamana ndio na kondo angurende ikirende katwaje duari ndenda mugume abu nyanga bwingwa kaitena kaunwe MCO Patrick Mulioki ekinyakire akariba na bona muthuro yora bokari na yuni barere abariria nya to kari barabara yo karo mpura no ndo ndo mpura uiba mpura pio ruare ngo beregere mongo Patrick Mulioki ontunene katukuwa batwe okuthukia sana itarira antu bakurira rira baukwitaji weyo baruma abera bakara obantu balinjoka baba turosenga njira abera ina ikura 35 iriana oko hivyo atomba kuya kurumwa kiwi kintu kira batu toibo ketumizete bonene sana no ntu no mwa baba kuiba onka ke mama kwa hivyo ndiko atoka hivyo baba onka barabara ikariore imbibyo bonka iko kintu kira tukwenda kuminya batu tore antu bantu nene no ntu ende akariba bakiaria barua bo boyete talerera kobwethia barabara eno ntu kwe mwendo wo berete kuro kyantu ko yaroyo ngare kaunti ite tigoni atuero mbari ato turenda kuria ngaru ka yeyete kuona getha ko entu bari yakora yeswera wonde bari yakwo kana ne ka yeyete na kwera yeyete kwime ya kuria mwesimi wetu Patrick yatere a Patrick ukumira watu onka wengwa aya ngasawa nkori ngaba neto atere awe ngaba nareka onka se Patrick yake ni baba tu inyo kwete mosare
atwarete njira wito mwe aguria mosare muno twarete njira twetwote matamenyani tombo mugamatani turotomo ani mo abe kuma kana ni witia kiraro etenjo miaka saiti ya webte lakini muntu wetu atreki bala kawira utewe batwetheria babare ne yontoru are twethire gwe tena mwanda wetu twetete guthika kwengeni tuko ire akwe ao ya Alhamisi kararo yo ngatu twetete ukamata mwere yo na njara ivo ntoto mpaka ukona katuitorie tuya tusienja njere na nse tuteo tweteka Kiripotera Menu TV kuma kiraro ntunene wa Ndigembe North Mbeta Mukiri Onkonja Kinya karibu na arantu echakala kauru na arakeru na ribethe tubake nambere kwa bakimenageria MC wao makena murogocho amwe na governor nontu bako nambere kwa bakibateanageria kirimirandi ya uthi nambere mwaniki wetu wanthetu mwendo wa raibuni nawe na riboti ino akariba ntora ya kathaka korwera ri mwankene yo muruguma na kuriga wandine akirwa na ari cigombunge kya bore ibashumiritio cienjira barabara nikira bakuwa thirikari ya kaunti ya Meru muno makena marogosho na ngavana Kawira Mwangaza ibabate yanirie buru onirie tora kombeta wa Evangelist Martin Ichoro na naja gwetu gwita wa kathaka kauru aja igategate ka muruguma na nkuriga atukwariria muno mantu jegie barabara ece yumaga ara muruguma kuma ara dispensary egaitiria ja kwanto Ichoro ejeka kwata skuru ya Kauru nkuriga primary ekena mamonka ko police kana kirwa police station nande onbeta wa Christopher Murethi ndo kathaka Kauru na aja turi nande ne antwara tumenyeretie kwetha turio twetanite kinya kairi na kairi tureka jirene gaka tweta mweshimiwa wetu Marogocho na kinya Kawira no tukurira no tumbwenyera tukurira no wakwirwa na kuigwa atongeria betu bonthe je kaba tureketie no tukithaka kira kirio kinya ndana bagwita na skuru wetaira kithaka ne okiu bukumurika kinya ngo ibukuona ina turi kithaka ugikarite oni beta Francis Murangiri ndi mukuru kuma 1955 na ara na kuma tukwe wa munda guku 1956 gwitia au mwankara nari ejanirwe nari kerwa rera miunde ejanirwe mwankana arua barabara ya kuma muruguma gwicira au gwita Kauru gutonya kwa Kaura gwita kwa Ntoirura kwina magwa polisi njira eu etenjwa mwankana arua marieto za kwambeta wa Purity Lawrence ndi mukari waja kathaka Kauru changamoto ira tugukurukirira kana mantu jara tugukurukirira inontu bwa barabara eze yetu batwe turi akariba guku tukumiariria tumiariria no rwi turamiariritio kairi na twera MCA wetu na twera ngavana wetu atutetherie kuhusu njira yetu nkuluki botariria mathina kathumba yarabona kumania na wacia njira kuntuku bakiwarira bena kieba kana mambura kinya ya kariba teona ngare yo kinya nturene narua rojo twina mathiko nturene aja ujo na nonto twina jo mwire jure ajo ejete kuringirwa ntware ikabindi arangari ka igakinya au ange tukwatanire twikire turokenda tumba gwita gwikia muntu thine ra turija kinya ndira tugwaka kinya ndira tuguketha kinya ndira twina mambura kinya ndira twina mathiko teje ujare ona ndi batwe tuiritaira ngugitingwa tutije mantu a thirikari no ntote thirikari ya ume tutethie kinya single day turare okea ndira tugwaka kana tukuthithia nyamiranu kirana betu kaja nandi umwe wetu muturi wetu akwite ntura eje no ithanduku mantu ejo ntetu tukamataga na ituro turona thine ra antu batibati kuona tukara kumenya tha tutibakenyange jantu bange itu na rero mbario kiri MCA wa Kuntuku makena Marogocho bawatanirite na ngavana Kawira Mwangaza yubalikana no babwitheria njira na mpui batu turi aringi kura jabange turi a Kenya jabange turi antu ba bore na muno kirwa na ari wandi jabange na kwa wito shughulikirwe ngavana Mheshimiwa Kawira Mwangaza turi kane gitene rere Mheshimiwa makena Murogocho turi kane gitene jarere na ndi tukuromba twe MCA wetu Murogocho na itukuromba ngavana wetu batutegere na batutetheria antu au nontu turi ugwatine batue na ndi anene betu baturikane bonthe baturikane anene betu kiripotera Meru TV kuma kathaka Koru ererekerua na ari gicigo mbunge kia Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni
Ibwega nuntu bwa riboti enu na njira enkinyaniriku na tukirekana riboti enu tureithania riboti ya kiao nara family kana mujie wa Isaac Mutwiri wa miaka 29 wathire tukinambere kwigua kirira antu bawendi bwega kuinambere kwa bakibatethia na milioni 2 kengo kuonokia muoyo wa kana kago hora ukuinaina kagitaniaka nkoro ya mwana oyo na thina na arende bethetwo bakiromba itu wora kona thinambere kwigua kibanenkagiria kengo bathinambere kwigua mwana wago agichokro nogima bwega bwa mwiri. Mwandiki wetu wa Nthetu Adams Mutura Thirinja no tubangirite riboti ino. Muchiyo Isaac Mutwiri ora ni mutano wa sabia na nkiroti nchene ni thiriri ni weru na kwiro ni madhwani atikuthira bacho inamba kuruta chiringi milioni 2 kwendekana kendo ikikana ka Overlin mwendekana ni kokro meri tanthatu nthiguruni ya India kwithira kirigito ikuthoka nkoro kira kithirite kikawata na ibona nere no muchore oke mwari wito morini na murungu abatharima kana au kawetwa Balini mwende na kana kaukeyire mwaka muthiru mweri wa mugwanja 2024 twaria kana kau na kaciari kaenamo kairuka keya twaria ko kagika kwa kiliniki mwanka Januari tariki 3 iro kachokerwe kiliniki renge kwatuika kana katumwa cibitari nene kati kuongerera kilo iyo kaciari ro acio ite kunyia na ite kuongeleka ika itireri ikario kana raka tumira hospitali ya Eldoret nuntu mwekoro no kwa no ikura nyururu atomono aroto hospitali u ketere kana kae wandawa kambiria kumero iroya rurunge na kakirera kafindi ende kate wandawa renge karingwa mbicha yari achumwa biele eko achumwa biele tariki 31 Januari 2025 kwateka ndichewe kithoma yathoma kana kaina nkoro ene kuzo iro daktari wa baikerie mwanka Kenyatta mantu ya kana kau Balini mwende karaka kwiro kaina kikuto nkoro na ya community tukarete nthi twa elia ura tumbikia kuona milioni 2 twe antu bande in the community itweretie kurura pay bill na kurura WhatsApp group iratu kutiomia kutanga nontu kwa kuthambia yu ngana no juwe Balini mwende witethekana korono kurwa miaka 29 na ethirite kulukira maiti na mena makuma be kutharimwa na Balini amuna kwithira bena kandi ya sha family ino mbete kwithira kimenyetho kandi utumba kwithira kiromera ngarama aro ethirite bagitariru na kwiro chire ikwendekana ni nyingi kulukira sha kumba kwithira kiromera baina kandi sha na nyau to etere auto making process ine ubeikwa nau no sa retangwe kwatwike ndeke kesa enyo ira berirwe itomba ukinya nau India nuntu Kenya ete no bitobwa besha iyo nuntu sayo ngwete kwa ete na inye kulwamira besha iyo nuntu ni nyingi yo bitomete njoka ke ndene community na chiringi eke wena ikumire awe gana riawe ona bwa unteria antune au iromba rona ni kinantu bendi bubwa kumba kwitha kumera no batetheria kumba kwitha wetanga chiringi milioni 2 kenda kono kia moyo Balini mwende bendi kuromba oni kwa niaba ya thirikari one boyo unteria nuntu oni ndimwe kurontiwa na ndo disability utebunchomba ira mwana wa kithoma inyemi ndayo ngwa kaminda gakwa ikanini na kinya ndimuntu ra wande buru kulukira mwathani ndisi ambukiria ende nkuromba riri romba kire atongoria betu kingabana wetu omero kire MP wetu Tigania East na bangi bonde bara na inyeseneta betu nkuromba riri romba riri rambi yekwa ndimuciari omwana nikenda kana kauka mutano kwa katethuka baone boba ontethia na bambimbirie kire arambeu bane milioni 2 tutethie moyo yu tukuromba otethio kire antu bawendi bubwega batutethie na mbete tio na inya mathwanyo na maromba nikenda tumba otethia moyo ya kana ka Balini mwende ya community tukugwa twinororo nontu kana kanini ya kakatiari kabati kuthira kai kitharimo na rira kaina watua itukuthangika ya community kwa itukuromba otethio kire antu bawendi bubwega
kwa chore na atori na bara bonde bakuigwa onto bo batwibirwa kiao ikenda tukomba otethi moyo kana ka ikenda inya kwa kwamba kuthaka na future no tu twinoro raka itunya batu twayitu no tukuthaka muno no tu wako kwa tafadhali kuma KMCA MP wana kinya gavana na bara bonde kinya senator bonde batutethie na muntu ende okaigwa untu bo kana akaibunya kabalo kana ibyo mwambo yu tafadhali itukoromba na ero mbari nene batutethie nikeno tu wakinyele no tu milioni yele timantu mucheto na nuko na nje inje tina itebo so tubatethie na bara muntu akomba tubatethia kimathwane kimbecha na uturo bwa kana kabutethera bwa kurabo kawaida Murungu akaike kuraya no Murungu na mubango na uturo bwako irura kenda kwithagitetheria familia ino atumire kiripimbi number 400 account number 14430 Nkiripoti Meru TV kumatiane Mbetanda Msimuturia wathirinzi Bwega ne okuja ngukuje nethiretwe kiumira na arabungeni akaunti ya Tharaka Nithi eno ntu muswandoro ri bungeni no wa mantu makonenie na kigina. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo na utwinyiria ripoti ino. Mukariri gitikire kamiti ya bajeti ndeni ya bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi Muriithi Gaturo na kinyithitie supplementary bajeti kiri bunge ya kaunti Keingo Yumba Kwarerua ara kuringana na Gaturo supplementary bajeti ino eranenkerete barabara cia matura mbeca imbingi gutigira barabara ino ikurugurwa muge mbeca iria mingi irathiete kuri barabara nonto barabara cietu uti muntu utise feeder roads pare ire at this particular time and tuthiete towards lanes. Number 2, the same mbeca ino cialoketwa kaire kuri cibitari twauga mbeca ire ikaritwe fund cia assembly ni ithirwo mwaka uyu 38 million iria ciaregire kutumika last year nonto aronire an assembly na debt in amount no lakini twairogia mwaka uyu na nikenda itwika kuigwa igatutethia na igatethereria kuruta mawira maria mareterere. Imwe ya barabara ira inenkeretwo inya kirimba jentini gwikiri mikiri barabara ya Katharaka ira etengeretwo chiringi milioni 90. Ikeno kirene muno mbite gwitukia 90 million cia barabara yakwa ya kuma Katharaka kuimana Mukui iria community yakwa ira yandurire inawe ikenete muno yamenya ati ni gwikirwa lami nonto Ganga is the only ward in Tharaka Nithi county itino 0.01 km ya lami. Nyuma ya Gaturo kurikia kuthoma bajeti ino nionekanite kureta mpathu inene kiri MCAs baraba kuri gikaroni giki araba amwe batongoreretwe ni MCA Wegamba Ng'ombe Njeru Ing'ara bamimenerie bakiuga ni kuruta mbeca cia gwaka mbunge ya kaunti amwe na kuruta mbeca cia mbeu mbithi giuntukira kinya MCA wa Chogoria mawira amenerie anene. We have been complaining that we don't have money to spend, we don't have money to do our work, Mr. Speaker. Then has in this house, Mr. Speaker, we want to pass a budget that is going to curtail us money, that is going to cut us short. Mr. Speaker, I don't understand. You can hear our member here is very uncomfortable in this chamber, Mr. Speaker. We have a chamber and we have a contractor outside. But we don't have money. The money in the budget is being thrust, Mr. Speaker, to other areas. And we want to pass that budget as an assembly. Mr. Speaker, at times, I even don't understand, Mr. Speaker, what we want to do because you cannot even cut your own heart. It would be erroneous for me to stand here on my third supplementary budget, Mr. Speaker, where the money meant for the youth docket, especially when it comes for the football leagues and giving the footballs infrastructure, Mr. Speaker, is going elsewhere under my watch, Mr. Speaker. Because even if I do that, Mr. Speaker, history will follow me and history will judge me harshly, Mr. Speaker. That during my tenure as the chair of youth, I was silent when the money for the docket kept going to other places. MC wa Chakariga Kenywa Sendi mwakiregana na bajeti ino wakira ugite mbeca iriruta kiri development ikathi kugura mandanchi amwe na chai obicini ya Gavana Muthomi Njuki allocate mbeca kuthi kuruta kiri development ukathi gwikira obicini ya Gavana kuria mandazi na chips na sausage na chai kunywa thainya ku ni makosa muno ta Gavana a second term Governor kuruta mbeca chia development kuthi guchiekera kiri mandazi kuthi guchiekera ke sausages taira tukurira ne irasi
bia ICDs teira tukurira ni vocational training sichieto itena namuna baretero charani yemwe bachoka pakati bakarecherwa welding chako dikoromba ntura wanawegwa mbajeti ino nimenerwe bamwe ba MCAs bamikathite bakiuga ni kuraithĩria mwananchi wa kawaida ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nibu mbajeti ino irimbega ni gutethia muno specifically gefinda roles jetu na vocational training na health bulela ruthitwe tari budget ndoka nuntu ukaraithiriria mwananchi ni akumenyerwa ni budget yo completely ukaraithiriria mauntu ma health ni makuraithirwa mauntu ma agriculture ni makuraithirwa mauntu ma schools ni makuraithirwa na mauntu maingi maria makuraithirwa ti maria metuma assembly members ni mauntu ma kwithwa ni magutongithia mwananchi na mbeca na iria baku complain bakiugaga ni irutitwe utembeca irutitwe nyingi itithiete kumenyera mwananchi ende gya kurigaria ni MCA wa Magumoni Justin Kithinji ura wegitu ari muraini wa mbere kuregana na thirikari ya kaunti onekanite ta kambiritie kwigwika muringiti umwe na gavana Muthomi Njuki nyuma yake kuga mbajeti ino batiri gukuru kwe karibu rekari na ati kuona magochano amariku. So Mr. Speaker, what is good for the goose is good for the gander. Let us have this supplementary budget the way it is. Let mwananchi be served. Of course, we cannot sit down here when this particular supplementary budget is talking of money that is going to the vocational schools, which were dilapidated, which were almost closing down. This particular supplementary budget is providing money for such facilities. Bamwe ba MCAs batongoreretwe ni MCA wa Gamba Ng'ombe Njeru Ng'ara bakiuga batibatiri kwigwa bakiariria supplementary ino ndeni ya mbunge nontu igamba ririkoti rira rikuregana na mbunge cha county kugitwa mbecha. Mr. Speaker, even if we want to do, whatever kangaroo, whatever we want to do, Mr. Speaker, it is in context. We can't come here and discuss what was actually done. And the reason why we have that cap, Mr. Speaker, it is for the cap now to actually complain as MCAs. This is the welfare of the MCAs. This is like we are killing devolution, Mr. Speaker. That's the argument. Gionto kiragetemire speaker wa mbunge ino John Babu apostiponi rwalia rwa mbajeti ino mwanka Jumaina ya kiumia kijite. Having considered the issues that have been raised before me today, I wish to direct that we defer this sitting and I'll be giving a ruling on whether it is sub judice, on whether we are going against the court on Tuesday at 9:30 a.m. Kiripotera Meru TV nde Assembly ya kaunti ya Tharaka Nithi moje wa Kathwana mbita murimi wa Mbogo. Ibwega nabo karibana arantere chia thura imenti ya bwe uri bethire tubakiroma mujumbe wa Gorem Daud utira te kwinambira kwa kibatethagiria kana kithi nambere kwigwa akibaingagiria mirandi ya uthi nambere na ithe twekwama ntere ino. MC Mwitonga nawe na ripoti ino. Mukuru gwitwo Joseph Kathua kuma thura nombite kwithirwa ari neromba ki mweshimiwa Laimu ombe kwithirwa akibathithiria barabara ona kubekira stima ndene ya thura. Uni mbitagwa Joseph Kathua kuma thura. Uni nteto ira nkuga tankuga atiri barabara eje bokuona aja kuma Irini nwanka gwete student kabone ira kwa ne Laimu na barabara yeu ete gwete kaburu ote muntu omba gweta na magoro ote muntu omba gweta na bikibiki na ndi urankuga no ntoeta kwa ne Laimu inkwenda kwa Laimu na bacha kwa cha thimo antomera muntu muikie barabara neu atege mantu ja ujongwa na medwa muikerie kebe ira gete keno nto barabara yeu eteta kana ira wone awe na number 1 barabara yeu kibake na ejanire ekirorami kuma leo kibake ugire tekirorami uhuru wangwa na arejera wa ekirorami na tekirorami ntukora kwari na musamani ukathorine kinya Ruto na areo Ruto arauga mbeche cia barabara unirokeretwe na ndi akuga nirokeretwe mwanka na ndete karwa tutukomiko rokerwa ngai mebukone ciekirwe angaga ciagwire ndi tontu bau twethe na barabara wete kombo kinyeka itone gwa tutethia no ntu Laimu tu twakuthurwa na gwendi no le muntu gwetu twendete muntu gwetu muthongi na rira gwaragie tu gwaragie wekota Bible nchonyo otothitheria barabara eje no ntu tijo muntu Murungu tona watu komba kumara nyabikibiki tona watu ikomba gweta
bonge bwangwaria uri na nturere aja igwitwa Kithare ingi gwitwa Kibari ingi gwitwa Mbui nture u yari bire yemwe lakini negitangwetwo unity kwe Kithare Kibari na Mbui antu gwa kurukirwo gute stima buru antu au norikane ntuko cia narua kwethwa gute na stima aja thura ikurukite na mamwaka boya kinegeta na igeta cia tiga sehemu kwa kaithura aja na chungwenda gukwira atiri bwana itu bwana Raimu utume muntu eje muthiurunkie ntura cionthe ende akiona ntura ende akiona ntura imwe igiri ithatu ntura cionthe ite stima one na atagututethia no ntui muntu twendete twamuthurire na wendi na ituye muntu muthongi muno itwaja tutethia na cia twikire stima no ntui kiriga kabisa ntura ikurukiria itigia itena stima na thina ikire antu betu muno ewe wenda kwira bonge bwana Raimu onda kwira barabara eu kambuge namba ciakwa cia thimu kendo tuma muntu eja ndingire thimu muthiurunkie twite na barabara eu ategure kari kenda kuretere mantu jau nchoke muthiurunkie ntura eu tena sitema cionthe aikota mechi eu eja kuretere wone antu ba kuona kiene ke bonde ate woni bakwaria nteto ciama muntu akurogetekia kou na mantu ja makwe inungo kurombe mwesimiwa na tukwendete na twakuhere kura na tuje we muntu wa Murungu na ja unda wande na manko menyo watojoria ketha we muntu wa wendi ibwega antu betu na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Menti Meru TV. Ibwega karibana arantereche mukothi makinya wibethiretu bakina mbere kwegua bakithetano ntubwa kuthukanga kwa barabara ntere-ino bakiuga itikugitirikana indi bakiromba MC wao na kinya tongore ba thirikari kinya ba thirikari nene gutigira ati bakwina mbere kwa bakibathondekagira njira eno ikirikana ino atongore Kathumba baumite wandine ya mukothima bare yo munini kinya wa rais senator na kinya mujumbe na arende bethiretu bakina mbere kwegua bakienda barabara chegonto kwithi na mbere kwegua ikithondekawa ndagara weguna na riboti ino kari kagore na barabanga ke gukurukira mwangantere jakerigicha wandini mukothima Tharaka North ibakurara mekekera bakugikuthukaga kwa barabara jandeni kwa ndeni wandini ino araba kere bogeti bagukurukira Kinyamara kinene kumane na kuthukanga kwa barabara ino marathiete bwangage akona bura kinya twakurangari nogo yombete kurumo mukau yake yaro mwagatwanda kagwa no mutongwe na mbezi twamwere kura achoke agate ajira cukuru wagu ambere wibungari yake na ethijagira kubatiukara awathi utokeria gwathongera kamajora ndagachanira marengo aringete ni athiete kanichani aringe kamajora na atwerete akathongera athi agwatithanie na karoteni achobere ndagachaje kuma karoteni ethi athongere kama thina yume kama thina thongera nio kirundi yareke na kuma kirundi marengo thioroka woje kaire uthioroka na ndagachenu me secondary nji wendame othio thongera mukothima thongere aguo thiete banyamwera bathite wathongera thiete bathite gumera kabuabua no kwana bora marengo njirinu ikari oreithete gatithini kathi mukothima agunda kweri metaro methari na ngari tikoroka ka bikibiki ochoke oringere thongere tabaka majora ini kanara kwanja roye rwa rumo thia kinya rwana runini riko minya kuthia tibao kama tarwana tothiete kwatorera na arothiete bakaruteni ko barabara cia nthi cia njuri maroje lakini otie gwatwana gwa uturuthira acieto nire inthuku na kukurukira kuma gwetu kirigisa kuthimo kothima bukenda manga gwa ukagure Dr. Kaseba na ruthire barabara bantwara kagure niagwe haya kwa murugara mocie na ruthite nora kagure niange ndagwete na bikibiki na thire arotha bikibiki twayera na murigo barantageria kugwa agaba kiruta mbeto kiringavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki gukurukira MC ogonto goko Nyagaluku Marengo gwatigeri bako bathondekera barabara ino nikenda gutigera turane riri gukira takura kungi Njoki nyonda muringere kura kirigi chagu no to muringagira kura ende Muthomi atacoka nyumeno gutuona kaire kana uganda ubara batugerere atacoka gutuona ngono twamuinagira guka mbure jura kwanja boy ndi mukuru watai ende marengo aticoka nyumeni muringerete kura akarigara ende nyugo kacoba kwanja muntu mwega muno untu bantu agarare omokuna imagocha kacoba kana kuga ututedia muno
marengo ndiaga nkionaga gwa kuma gwa twerire gwa gikaro gwa kira mamba mbiri na kyokuga gwara tonyakini marengo wara omenya mayorete rinda na itwagurirwe muno igitera gwatwikire mayorete rinda na sofa igwe gorigetie ndeni jamwe MCA monthe mara mathurirwe otie na maendero igwe origetie nkwire narakari baba bacokete nkatho kirimo kabwa makuma ntarino nora rutanirete kubatethera kiri kuthondeka barabara ino nora na bithago borisi akimenyekana ta Dr. Moses Kimenjo kana kaso bora batetherete kuthondeka barabara ino rongia kwegware mete ndoroko naye nachio aye nwatoremera njira imendereo tukwenda tutikwenda ndrua tutikwenda kobaguana tutikwenda romena tutorongi na mendereo na kila mtu na kura yao yake uni ogo inkogwerwa muno nuntu babantu agaturongi muthenya gwe munthe nuntu bakana getu karake thiritwe gagicumbuka nuntu bweri eno mwanka kona bantu agakwena bantu mengi mokareka nuntu ruaru ankari tiaringanirete nuntu bakarabati kunyia lakini nathire na mbere na kuongera kinya sesi ya karabati na yathonga masana kwa gwitu kuibwega nuntu baburara thire na mbere na kurutha kuma gwandinya mukothi magecigo mbunge kia Tharaka ngiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna Ibwenga akaribana arantereche kiendero na boy bethe tukinyo bakina mbere kwigwa bakiromba ende kampuni ya kuritha mainya mastima Kenya Power gutigira ati ne na mbere kwigwa kirute kingi bya biwete njirani kaingo bombo kuruka na bya bingi biki baingageria bathiete ngugini chiago MC Mwitonga kore kairi na wena riboti ino akari bantura ya kiendero gwita kwa ndiyo nibombete kwithirwo bakirira na bakiraramika bakirombaga atongeria bao bombe kwithirwo bakibekira stima tukwa twandiko kuri kura rito ikura kurikanwa no tubatu itworirie arieto mbita wesira muto mutiga na aja ntore ne kamakawa tuterero bakariene njirene gutonya kwa sibo turiromba kirantu bakenya Power patutetherie gukamata makingi jaja kana gututhithiria ni tugikingi jake kiaja ujo kigwite no kigwira muntu aja ujo gikamuringa gikamuthuru gikareta makosa jange kwena kingi kigwite ara ura njirene getine gutonya tumitokatine tumitonyero twantu gikingi kigi kingite kinyangetie ukeja na ngari tete matano ikuringe no gikuringe nyamuntu kana yatangania biginto ja bikibiki no tukuromba rinene muno itu tutetherio ni tubiomba kureta mathara ja manene muno tambitagwa Joseph Murage na ndi muturi ontureji toro kona Mwitonga na gwetu stima iciagwire tutura kwairo twekiro transformer na itu turakuringa kura ko inkurombe riromba mwechimwa wetu one na ataga tutethia no twari stima igwite nya twana ituguringithia tombokwa kinya ngombe no witite kuriria igathira gintu ikaringwa yakwa ko iromba yetu itukuromba itu batuthikire transformer tuturakwaiwe ikeja ruju ikeja uketa kinya ko itukuromba riromba please tuthikire ni batwe turaturi bantureji iki kuma gitara muri kikyo ya transformer ndo basi asa tutekairwa transformer alenza kyo tekone mundune ara kura tabatu tuparingira kura na nketho ndina mubichi gitare twetete boga ko boga tona na metho ko metho atukuromba mweshimiwa eja atuonere bubu atwikire stima ana betu batukona bya kuthoma byo itutandikira tukugwatia munene turai muhudi tukuromba tutethina transformer turarire tuntu ikingi bibi byakirwa gitara thirikari muri okimonkana ndi bitejo tagero na monki jutakinya abikietie akugwa niturigari nkunji jitwekira waciae tureromba retu tutethia ina transformer tura ya kiendero na jau nijo ndagia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ndi kuripotera ndene ya Northimenti ntura ya kiendero Meru TV Nuntu bwa riboti yenu na tukirekeria ngakwira ati niwe president wa nthiguru ya America Donald Trump na thiritoki nambere kwigua kirungika utethio bwa kindwa na ara nthiguruni ya Ukraine na gitumi kinene ikwithirwa ati batithiritu bena ngwataniro kana batithiritu bena kwereanwa na rais wa nthiguru ino ya Ukraine. Riboti yenu muthikiri na murithiri wa Meru TV gatukinya muthego mana tukubangirite ugoro bwe munthi katho che mwanya nontu kwina mbere kwa wiki ni ya TV ya kuku maratu ina mbere kwa tukembagira ndiro che Meru TV ugoro mwanka kagitani aka kawithira bambitira ne family na zwa kimathi na ntie na bonge tu tatiga kwina mbere kwa ngi kwendagira
kagita kega na kinya ogoro bwega.